Kajing tu khana sepang uwei uteman uba Riew Spah, Janai udon ukun uba jai pede. Kane kajing tu khana kasngeu tenat lada pisanga padu bakut te pisngeu tu bakadon jingmut bat jingmentoy shisha. Ha kawei kesnong don uwei uparat ubala kam teman. Une uparat udon tang uwei ukun cenrang bat ukun cenrang jong ukerteng uboni. Uparat ude uba Riew Spah apok snong udon ki jakarep jakaryang udon ki ying ki sem arlai teli bat ki nong treiru udon arngut. Uparat ude ru unong ai pisaram ki Riew bat uju ya rabha ya ki Riew ki baduk. Janai tang kawei kaba uparat usngeu si namar ba uboni jutre ulap metang bantia ajing tia. Uparat uju ong yala ukun jong ba unkina jingtia dang step knang ba unlap bantre hakikam ki jam jong Janai uboni uklampan sengap yala ukpa ukamla bantia ajingtia. Uboni uken sting yala kajing im namar ukpa jong ulong uba Riew Spah bat uken ba kajing im jong ka biang lut na dong sadong don jing duna Uparat ula kamno kamet ber ula pang teman. Ki paras nong para tau ki lawan pej uparat bat ki dawan ra ki jingbam ni uparat namar ki iej bhai Uboni usumare la ukpa rengka bat ki nong tre jong uparat. Ki nong tre jong uparat ki iej bhai uparat namar ya ki nong tre ru julia ki kum ki nong tre ukenya ki kum ki para la jong. Uboni hakapor men miet usumare ya ukpa la jong bat hakapor men snipat upak sumare ki nong tre bat ilade utia. Ki nong tre jo uparat ki jupen onglem ya uboni bu ki dang step na jing tia kanang bu long ubasat uba klan bat unla ban letre hakino kino ki kam. Namar uparat ula teman Janai uboni ong kelaya ki nong tre ba kinum pentut ya namar bu udang sam tia. Uparat wadla udan hapdang kamet ka bom koj bom kia makana. Uparat uperkat kuslai uboni namar bu usu sam tia lenter. Uboni wadla ulap tang ha katia makana. Uboni usumar bha yala ukpa la jong. Ha kapor prabaje menmit. Uparat ula jur bha ka jing shitom. Uboni ula tieng ula mut lejbu no yu ukpa sa hospital. Janai uparat tre namar usngau tu ila de ba sngau dan pertesyu. Uparat ula yap no. Uboni usngau si namar ba ukpa don syu hasla pertei bat Ki paras nong ru ki sngau si bha namar uparat ulong uba subun bat uba kloy ban nyarap ya ki para Riew. Uboni bat ki paras nong kila tep dan buram ni uparat. Watla uparat dan syu makana pertei kan nam jong uparat kayaine hakido nut jong ki paras nong. Uboni ula sa satang bat ki nong tre haying pakidulan jong uparat. Uboni watla ukpa jong dan syu hasla pertei. Janai uboni dan jingkala ka jingim jong usu tia bej bat mit bat sngi. Ki nong tre ki lek kersiu yu uboni Janai uboni ong bej ba wat ju penwit nyanga namar ngadang sam tia. Te ha kuwei kesngi lawan uparlok ju uparat haying ban wan simno ya kakser bala bo benda ha uparat. Unong tre ula lek kersiu yu uboni bu ki na jing tia balawan uparlok ju uparat ban simno ya kakser namar ula yo pisa ban siu no ya karam bala sim ha uparat. Janai uboni ulap hak sim kelai ushabi ha unong tre ba sim ya kakser hapok duri bat unlek ai ha uparlok jong uparat. Unong tre ula lek kumbala ong uboni. Unong tre ula sim ya ushabi ba ula pli ka duli. Uparat ha kapor ba udang im ubuk kapisa bat kikser hapok ka duli. Unong tre marsen pli ka duli. Unong tre ula yo ya kakser bat kapisa. Unong tre ula ibang yang kapisa bat kakser jong uparat bala penbu na kabenta uboni. Unong tre ula sim yang kakser bat ula lek ai ha uparlok jong uparat. Uparlok jong uparat ula sim yang kakser la jong bat ula penpai ya kapisa ha unong tre. Unong tre ula lek bu ya kapisa ha duli bat ula tuk no kendiat ya kapisa. Unong tre namar ula tip ya kajakabu sabi jong uboni ula sim kabu ba ula tuk man kesngi kendiat si kendiat ya kapisa jong uparat. Ha kawei kesngi ki nong tre jong uboni kila lingo namar ba uboni uklam ki na jing tia baro si sngi. Ki nong tre kila lek kersiu tia yu uboni ba ki di sya ki bamja. Janai uboni mai kelaya ki bat ong baik ba wat ju pentut se yang namar ngadang sam tia. Uboni usu tiak lenter lai sngi klembam klemdi. Uboni namar bu ulat lot haka jing sam tiak jong ula pok sniu yu kepala jong.
Uboni ya kajing pos ni jong ula yo ba ukpa jong uboni usnyo si bha na kabanta jong namar butia sngi palat. Uboni ula kular ha kajing pos ni jong yala ukpa ba unsakino na jing tia dang step bat le treno ikikam kijam kumba ukpa utrei. Uboni ula kendit tret la kumba de shisha Henry de ba upos ni yala ukpa. Uboni ula kendit na jing tia bat unong trei ubatu ulawan ong ni uboni bangan lekno sasnong la Jong namar uboni dan pisasyo unsiu da yakinong trei jong Uboni ukendit masun ong utau nong trei ba dan pisasyo. Lek pe jaka duli ba bu pisa ukpa jong bat usyam baka kser kam dan syu ka pisaru dan syu. Uboni ula kendit namar ka pisa baro kelalut khoj. Duk kata kasngi ularai ban kidang step bat tiak sngi syu knang ba unyo letrei kam kat ba uyo. Ha kasngi ke babut. Uboni ulit kai sayo ba ulit pe jaka jong ukpa ka badon hayaw. Uboni ularai ban sna da kadukan bandi jingdi no hayaw. Uboni shwa bun sna ya kadukan uda petu shwa habaro kidukan ba dae undi hadukan knang ba unla di bha. Ularai banbu da kadukan recharge ki mobile ki TV bat ki de bat unai hakador ke bakam tat namar baha posnong jong ki priu kim da Riew Spah. Enda uboni ula dap snai kadukan. Uboni jutia sngishu ula kidang step bat ula lechong dukan manla kasngi. Uboni ula di shisha ya ki mar jong bat ula long briu man briu namar ulong ubriu ubasbun kum ukpa jong hi. Uboni ula yok biang banbu eka pisa bala syatu ha unong tre jong kambun banyak ba ula syatu bat ula yok bantit biang kaksiar ki kali namar ula tre semat. Uboni ula kran marway ba ula ong. Ka bor jong ka jingki step ka ai jingko jingkia shisha yang bat ngala ban pendep lot ya ki kam ki jam baro. Dehok ba ipa isa mayanga lada ngatiak sngi namar yok jing mentoy shisha lada ngibe ya kapor. Kapor kam juap yano lapi he ne pirit kapor kam juap bat ngimla bantiet ya kapor sisin bakal let te kan numan paisyu. Paralog pia sing tenat ne em ya kijing tu kana jonga lada pia sing tenat sing like share bat subscribe ka channel bat sa comment.